kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Abe niya italaang ang nagpakita ka si Kawili. Oh my God, wala ang dagiti gamit ko. Sigurado ka kadi akayat mo ti makisina kanya. Wayne, nauma akon ito galim. No pumanaw ka, di mo namnamaan ang makisinubyanak paikan ka. Ay nawa, sino tinangibaga ang makisinubyanak pegan ka? Saanen Awan mo't anak ta, kan maysa. Saan tapay mo't anak kasar? Agawa ang nga rod ti aging pake. Wayne, di ka madanagan. Mabitla ang daytoy. Alam ka di mo lang ti ginatang mong air fryer? Iso lang matikukam dito eh. Siyak matigimatang kadagiti daddo mga appliances na agraman plato kas kada kutsara. Dagiti lang personal na gamit ko talag. Okay, no day tati kayat mo. Ti makisina kanya. Palupusan ka. Nanang, addaak. Anya matain sa akom si Kawilay. Dagiti gamit ko, nanang. Anya? Awan kaming tinilala, nanang. Nagsina kaming. Isong agsubli ako nito balay. Kahit day talaang tinyawid mo agamit mo. Wala nanang. Dagiti personal agamit ko lang ang tinyawid ko. Tidaduma akagawaan nyo nga eh. Imbatik kinilala. Anya? Ituloy tantong tagsarita itong bigat narang. Nabambanlugak. Kaya't ko tagina na. Oh, sige. Irwaryo dagiti indultulin nyo nga ulas. Tapno at aramatak nanang. Amuyo may. Naglampag ti panawin ita. Agraman ulas mo. Imbatim ijay. Di mo inala. Ay nawa. Nagadulagi di sa lutsot yun. Ayan nanang. Mangirwar kay kit din iti ulas. Takayat kunti maturog. Umayak man, lala anak ka. Anyat aramidan nyo dito'y pag-abangak, tatang. Nangyagak lang iti karne. Karne? Nangalaan nyo iti karne? Pangalaak kumangay. Ginatang ko Nagparting amin daan tem. Nagadumad tanday, tatang. Una, tapno ada si daan nyo ken Willie. Ay nawaw, awanin ni Willie dito'y tatang. Anyat kayat mo asawan. Pimanawan awan kamin. Kaano pa? Kan itian niya agapaw nagsina kayaw. Isumit tinakisina. Binaybay aklatan Diyak kayat ti tao apa-importante. Una ang Sino nga iti banbanugan na amang kamkamat kan kuana? Di bali tasaan kami pa'y mo't anag kasar. Kan awan pa'y anak mi. Nakitak ni Willie dito'y balayo itay, Marisimang. Nagawid mo gaya mon. Wan maray, ag naudon di tabalay. Ay nawaw. Pudno nga raw ti maritis da kanyak maray. Nukasta, amom gaya maray. Wan maray. Maistrisa nga rod maray. Ibagam tapagsaritaan da na saya at noan niya ti parikot da. Saan solusyon ti sina, maray? Saan aday ta ti pakasikurak maray? Ay nawaw. Anya nga raw ti pakasikuram, maray. Dagiti gamit ni Willie maray. Nagsinada, ngam saan mo nga inyawid ni Willie, dagiti kagawaan na. Anya ti kayat mo asawon, maray. Tila ang bado natin inyawid na maray. Di na inyawid dagiti appliances. Kas kadaan niya pa di ta ginagatang da. Kas kuma iti air fryer. Adaw iti nakita akagawaan da iti napanak iti boarding house da kay. Imbati na siguro iti ex na. Sayang dagi jay maray. Di tayam mo no anyat nagsaritaan da, maray. Si kakit di mo. Ay nawaw. Si kamot gayam day talala. Makapakiktot kamay. At dala umay ko ibaga, tatang. Sumrag kan agtugaw ka Agyaman tatang. Ba, anya ti umay mo ibaga.
Ipatarimaan ko kumati washing machine ko iti pagababanga. Saan mat ngamin nga agtayo? Ang mga nuad na ako ti Anyat plano maya. Di mo kaya tag na dito balay. Consumable ka numa ngamin ti deposit mi iti pagababanga. Iso nga urayak amalpas ti nasurok ang makabulan tatang. Wala. Baga anak tulat ka. Umay kayon to iti boarding house ko Tarimaanin nyo ti washing machine. Tapno makapaglabaak inton malang. Sige. Papanakin itong madamdama. Ipalpas ko pa iti trabaho. Adto iti susi tatang. Da kayon ton ti makaam mo. Dahito lang ti isuot ka. Tapno nalakalaan ti agkutay no adak ijay. Nanang, sa dino ti papanan niyo? Ay nawaw, nakariing ka gaya man, wilay anak ka. Kaririing ko lang. At dati trabaho mi ita. Umuna ak nga rudan, armuar. Sa dino ti papanan niyo Di talaan, adala mapan ko kitaan. Anyat mapanyo kitaan Basta da, di mo saludsudan no anya. Ay nawa. Kasano nga road no saan kayo ang makaawin? Di jak to ammo no sa dino ti pang sapulak kada kayo. Agrubuata kaon, awan pagdanagam tagawid ak tumulaan. No rumwar ka kaawanak pay, ilamang mulat ti susi ti balay iti sigud a pangiduldulinak. Aday ka. Natarimaan ko mutlagan ti washing machine nilala. Umayak man! Si Mang. Siya nga raw. Apay akas la naklaat ka nakakita kanyak. Ano niya ta arabidom dito? Imayak ta alaak dagiti gamit ti anak kaw. Alaak dagiti gamit nga imbati ni Wilay. Sigon ken nilala nga anak ko. Kat inala namot tan dagiti gamit na idipimanaw. Wen angam dagiti la ang personal a gamit na tinala na. Ayan na nga dagiti appliances. Ay nawaw. Ano nga appliances? Dagiti appliances nga inosarda iday. Amaw nga ado ti appliances da ka. Ay, urayam langan nilala. Tada kayo tagsarita. Ay saan? Aglisi ka ta alak itan. Sayang ti oras ka no urayek pay lang ti anak mau. Di mo kumamot alaan amin asimang. Apay kumadyak alaan. Amaw ka kwarta ni Willing anak ko ti inggatang da kadagiti akagawaan. Nagsasao ka, kas nasigurado ka. At dapat itrabaho ta anak ko. Agtal na ka man si ka, duraw. Ibusan mo ngaminan ti appliances dito. Anya nga ito, sa rin ti anak ko, nakastalang. Aglisi ka itidalan ka kunak. Ano? Di mo panggapan ti mangkabil kanyak. Tatalaga nga ipabarangay ka. Alaaklaan ti para iti anak ko. Naa. Ibagam ngamin iti anak mo, agumatang mat iti bukod na agamit. Tapno saan ati nagrigatan ti sabali at tao, tinamnamaan na. Makitugawak pa'y man, Maray. Ay nawaw, anya ngay dagitain sa kumaray. Appliances, Maray. Air fryer, rice cooker, microwave oven, kanda dumapay. Nangalaam ngay kadagita. Iti sigud ang nagabangan dawili, Maray. Ay unay kan maray. Apay nga inalampay laeng. Apay ki din asaan? Amok akwarta ni Willie tinaigatang kadagitoy, Maray. Sayang mit ano sa bali at tao ti agnumar itinagbanbanugan ti anak ko. Sigurado ka kaday aginatang ni Willie amin dagita. Sigurado day tan, Maray. Amangan mat no adda nagtulagan da iti ex na. Awan ti bibiyang ko no anyaman day ti anak tulagan da. Ti kanyak laang ket maalak ti para iti anak ko. Day talaang, Maray. Period. Ay nawaw. Ayan nga'y dagiti gamit ko, tatang. May binunag na si Mang itayawan ka. Anya, apay matakas na ti inaramid ti ina ni Willie. Una, sa kwarta kanumot ni Willie tinaigatang kadagijay akagawaan. Ay naapo, agraman dagiti appliances aginatang ko, innala na. Tilaang mat air fryer ti kukwa ni Willie ijay. Inraman na binagkat ti rice cooker kin microwave oven mo. Agraman da dumatasa, inala na bay. Ay, di na ginamag iti anak na, no anya ti ginatang ni Willie. Imbagak nga urayin na katag sarita kayo. May pilit na mo, ti kayat na. Ay, una yan aya. Amo nga ta ni Willie nga imay ti inana ditoy.
Dahil tati ka mo. Ibagam to kinuwili, numayra na makitam. Talaga nga ibagak tatang. Nangalaan da iti laing da akas na. Naimbaglaangan tanaranaan ka, Willie. Ay nawaw, dakon kayat ti makisinubyan ken kalala. Sino tinang ibagakan ka amakisin nublana? Anya nga ron ti bagam. Ninanang mo, binunag na matanda iti appliances iti boarding house ta iti. Anya? Ti air fryer laang matikukam ijay. Ngam agraman microwave oven, rice cooker, kantastasa aginatang ko, innalan amin. Ne. Jak amo ti may papaniti dahit abanaga. Iso nga rod nga ibagbagakan ka. Ibagam kin ninanang mo, ta isubli na dagiti gamit ko nga innalan na. Nalakalaangan ti agluto iti napoy no kastilaang ada ti rice cooker. Sapay mayat day ti a rice cooker. Kasla rice cooker dagiti Koreano. Saan asinsinan? Narang, anya man ti kalukwan nga inaraamid joya. Anya akalukwan manan ti ibagbagam si Kawilay. Kasangsangpet mulaang. Nara na actex ko di tadala ni tay. Kahit anya kumaitano naranaam. Awan mo't babayin nyo ana pandangala kadagiti gamit aginatgatang na. Anya? Tilang air fryer ti kukuha kay dyan nanang. Toy rice cooker ngay. Gamit nilala dayta. Agraman ti microwave oven kan dagitoy tasa. Wen, nilalatigim matang kadagita. Aya! Isungay tapay lang nanang, isubli yun dagita gamit ngayon nalayo. Arignan at tinakaw yu dagita. No apay anapan kay pelaang ngamin ijay Nasapa ka na rin Wilay, anak kaw. Ay, wala tagtrabaho kita. Agtugaw ka nga rudahin tamang idasarak iti kanam. Dagita appliances nilala nga inanang. Ay nawaw isubliyo Ay ko anak kaw. Kasla mabainak mo't amapan iti ayanda. Sino ngamin tinangibaga amapan nyo alaan dagita? Kasanaw no ada ni tatang na ijay makita nak. Parikot yun dayta nanang. Anusan nyo ti maibabain takas tamot ngamin tinaramid yo. Nagturad kayo na panijay. Sa ita, ibaga kayo, amabain kayo. Nay, itay pa'y adi ka matagtagar ay marisimang. Ada nga rod parikot ko, maray. Ay nawaw, anya ti parikot mo maray. Gamit mo gayam nilala ti daddo mga inyawid ko, maray. Anya? Ti amok ako ginatang ni Willie dagijay. Iso ang naturudak mo't anapan nangala. Day takit din maray. Mabain nakit din amang isubli, maray. No siyak ti sika, isublim tapno malpasun. Nakababain mo nga rod, maray. Ay kat ano sam amaray. Nagdarasudos kan tumo nga main. Ad-adda nakababain no di mo isubli dagiti gamit ti ex ti anak mo. Kumusta nga yan anak ko? Makapa-stress nga rod tatang. Apay Mike? Duang aldawan tinapalabas. Ngam di mo tin agsubli dagiti paglutuan kas kadatasa. Ay nawaw, saan pa'y gayo ngayon subli ni Simang? Saan pa'y nga rod tatang? Parikot ko no anya ti paglutwak ita. Ay, mabain siguro ang isubli. Kano nagturod nga may nangala? Anya ngayon ti paglutuam ita. Ano saktay kaldero tawan met tay rice cooker ko. No mabain amang isubli, mabalin met nga ibati na iti batog ti pag-abanga. Ano sa mga orayon anak ko? Aguro-uray lang siguro iti timing, tapno may subli na. Umay ka pa man nanang. Apay ka de, Willie, anak kaw. Apay nga dapay lang dito dagiting appliances. Ay, kwa anak kaw. Unaklakit din no na isubli yun dagita. Mabainak mo nga rod, anak kaw. Ay nawaw, awan ti babay nyo idinapan kayo ijay. Ita, ibagayo kit din, amabain kayo amang isubli. Nakababain launay ti kastangar aramidon nyo. Ay, sorry nga minun Diyak mo nga minamo anilalagayam ti akin kukwa kadagita. Saan asyak ti pagkidawan nyo ti pamakawan nanang? Nilala ti kasarita yo. Saan kat asyak tawan amok dita? Ay,
Iba tiklatan dagiti appliances kanta sa iti asidugtiri daw da. Aday ta, naibati kaw. Agawa ak ti tumaray, tapno dinak makita. May sa, dua. Nana si Mang? Ada ka magayam di talala. Day ta ka di dagiti gamit ko ngayon nalayo? Ay, uwain, insubli ko. Nasaya at matain subliyo matlangan. Idi pa'y may sangal daw nga ururayot dagita agamit ko. Pasensya kan nailaw anak laang. Tinapatag kanyak itakot na isubliyon. Agyaman naklaunay no kasta. Agpakada akaw. Sige nana, agan-anad kayo. Kitain nyo, tainton maminsan. Di yu basta alaan ti gamit ti padayo at tao. Ay saan? Saanan ama ulit dayjay. Talaga laang anaylaw anak. Ti amo ngamin kagamit ni Willie dayjay. Agsaludsod kayo ngamin inton sumaruno nana. Wen, kasta ti aramidak inton sumarunaw. Inakaon. Kat kumusta nga'y marisimang? Naisubli mo ang dagiti gamit nila lang nga ex ti anak mo. Wen maray, daksag gasa tanakita nakpailaang mag. Tinapatag na isubli mo, mare. Wen angem kasta unay tibain ko maray. Kasladyak pa yun maikuti dagiti sakak itay. Pagadalam day ta napasamak, mare. Inton sumaruno, di mo basta alaan ti gamit, no di mo matsigurado no asinaw ti akin kukwa. Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, agpanunot kapay anaimbag. Di ka agbalin adarasudos, ta mga nuday tanto ti pakaibabainang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.